Oras, selamat pagi Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape nasyam marianan bani panurang soboton. Paimay jalo hita rigapan sigano pari batta sadarion martonggo hita. Terima kasih may sombah ko nuhur nami hubamu Tuhan. Bani diar layakmu ngalup mangiring-iring rosi menjagai hanami ibagas saganjang borngilong. Bani panurang soboton ibagas sihol ikukah kanami geluhunam torangi ham uhur apa pikiran nai marhite hatamu asi ibagas gok malas niuhur apa marpangarapan namang guluh kanami mandalani guluh nami saganjang nyarion. Amin. Papenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus malas uhur tene bu isi sehanami nasyam ijape nasyam bani panorang sogoton rigapan siganu pari batang sadarion Kamis tanggal 4 November 2021 aima tersurat bani buku Podah bindu 10 sada ayat 10 nama katahon dirini do pinadiarni anggo layak halak tapi halak nakejam perseda dirini sendiri. Bapak inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus totu haganupan dohita mangarusi janah ongga manangar pepatah bani bahasa Indonesia nama katahon hemat pangkal kaya. Nasihol manobut bahasa lambin roh bueni hita mangurui pengeluaran ta berarti aima nagabe dalan bata asibui hita bayak. Totu merbanding terbalik do tene pakon prinsip niha Kristenon terlebih ma nagabe renungan harian bata bani panorang sogoton. Anggo panurat buku Podah on manobut dirini do pinadiarni anggo layak halak. Masih sonai bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus pardete hita adong dua prinsip ibagas guluh tahun prinsip na parlobe prinsip makail prinsip na paduakon aima prinsip manabur anggo isobut dirini do na pinadiarni anggo layak halak berarti do ai Bapak inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijon ibu bayi kita bahasa halak na layak bahasa halak na unja bahasa halak na urah marsi bere-bere atape halak na rusuh membahin na madiar aima halak na padiarhon dirini na totu marbeda tumang pakon prinsip makail anggo prinsip makail songon na makailai ibayan umpan ni andohar marhiteon na igiji kon umpan no kanay bani mata ni kail ay dapot ikan totu langsonay na imaksud kon ni hatani ne bata ubata jadi lang HP ini layak kita ase ibere ne bata layak kita unjah kita marsi bere-bere ase ibere ne bata aima anggo prinsip makail na berarti lambin roh bueni hita marsi bere-bere lambin layak ni hita berarti lambin roh bueni mahita manjalo tapi anggo prinsip hakaristenon na sinobut aima justru halak na layak aima halak na bayak masih sonai halani halak na bayak aima doma parlobe ia manjalo humbani ne bata aima ase layak ia hubani halak nalegan aha si bereh konon ni hubani halak nalegan anggo sing dong bani nah prinsip on mana maningon ipataridah kon hita ibagas gulukta siganu pari bahasa halayakonta dopak halak nalegan unjah kita masih bere-bere bani halak nalegan aima hasaksian buah ni hapor sayonta nama katarima kasih kon
pasu-pasu nadop ijalo hita humbani nebata. Artini boy ididah kita. Bahasa aha na ijalo hita, bahasa aha nadop ipatupu hita, bahasa aha nadong bata, ay isadari iha porsayai hita, jana iha tarima kasihkon hita. Ay ma marharohan humbani naibata. Ay ma ase langadong batas halayakon. Ase porini PHP isobut dirino do pinadiarni sedo berarti merhitehun ni halayakon ta ai roh diarni perguluhanta. Tetapi merhitehun ni halayakon ta ai hubani hasomanta hubani halak nalegan gabetalarma bahasa naduk manjalo do hapini hita humbani naibata. Jana aha nadop ijalo hita humbani naibata ipaeba hita jana iberehkon hita unjah kita marsilayak-layak kita hubani hasomanta. Nah ijon manok kanayay anggo isobut padear dirini na mararti doay lang pambahenan taay lang halayakon taay na padiarhon dirita. Tapi pasu-pasu nine batado na patorsahon dita, pasu-pasu nine batado na mansukup kon bata, jana pasu-pasu nine batado hapini na mambahen ase adong sibereh kononta hubani halak nalegan. Merbanding terbalik pakon halak na kejam. Agepe namin sarupa do layak pakon kejam sama-sama dokpak halak nalegan. Artini haganupan pakorhon ni sarupa huma dos. Agepe hita kejam hubani halak nalegan aipe namambahen bani dirita do ay. Jadi anggo layak kita dirita do na pinadiarta kejam kita dirita do homa na pinarsedata ijay. Masesonay halani akulat taon ay ma rumah ni naibata. Asesonay mahumani hita mangida hasomanta nalegan. Bahasa hasomanta pe ay ma rumah ni naibata. Asetongon ma dodini sekolah minggu ay na makatahon gereja bukanlah gedungnya tapi gereja adalah orangnya. Jadi au rumah ni nebata, ham rumah ni nebata, hitaon rumah ni nebata. Ase anggo kejam hita hubani halak nalegan, namararti doai parsedahon rumah ni nebata, namararti doai parsedahon derita. Aima ase ibagas sadarion maningon do ididah kita. Bahasa ibagas pilihanta. Gabe halak nalayak do kita atap gabe halak nakejam hita totu maronjolan hubani panandayonta pasal idop niuhur pakon holong ni nebata-bata. Anggo layak do nebata hubata mararti doai gabe jolma nalayak mahita. Tapi anggo kejam do nebata ihapkon hita berarti hita pe kejam mahumani hubani halak nalegan. Jana anggo do makejam hita berarti lang halak na pinarsidata ijay dirita sandiri do. Aima ase andohar hatani nebata bani suguton menurangi ur apa pikiranta ase tetap mahita membagihon pasu-pasu ni nebata na adong bata ilingkunganta atap ijape hita marianan. Amen. Martonggo mahita. Terima kasih may somba kunurnay bamu Bapa. Bani diar layakmu tongo nadop icalo hanami. Nadop mambayan hanami gabi bayak. Janah patut mahumahanami isuruh kam. Asya tetap mardiar layak kubani haganup halak. Hataridahani nadop icalo hanami bueni pasu-pasumu. Janah ijay mahuma ipataridah kanami. Bahasa napadiarhon diri nami doha nami tongon Tuhan sanggah mardiar layak kanami paibahon membagihon pasu-pasumu. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami saganjang nyerion calo hamma nami rapakon tonggo nami. Amin.
Oras mau bata ganupan Bapa inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sayang dohar ma gabe halak Kristen pardiar layak kita sonari Rossi Magira. Oras, shalom.